Gospel Yohanes kunong ko ar ko lepo ar do le haso pure. Kakana de gani ujisu French pang ka jiyap ju segini gi briu ki wa perkat baude ta Chris te namar gini gi bobor u de gi jiu bat ki jiu kim jungai bau Chris ude ban yap te namar ba kim jungai baude ban yap kalong kum ba pen kendit threat iki namar French pang ka jiyap ju ude ban le Jerusalem ude ban yap te mars na angum ta kine gi jiu ki babot yo jisu kine gi paiba ki bio snow yu ubo French pang gi yap ki banget bode mu Chris ki object ki angkum no ni dang ong ba me de Chris mi gi jiu ngi ngai ba unda bo Chris wan de ban yap me pat kum no ngi ngai ba me de Chris me French pang gi yap ni snow na ga hukum kemun na ga testament brim ba nda ha bo Chris wan de ban yap u e ta Chris snap ka khubor ne gi step ka de ngai ko ban French pang Jisu jong ke Nazareth baru Jisu jong ke Jimmy Pat. Okay? Jisu jong ke Nazareth baru Jisu jong ke Jimmy Pat. Kita ada kubur. Kisendran kinget bo Jisu nong Nazareth udah Chris. But cisin ma kinget bo udah Chris kim nget bo udah banyap. Upetros ro nget bo udah banyap. Aga gospel u Matius nong bakan riu. Jisu keli ki sendran uong Peter kat sebangi le ki piok snow gibri ki khot kum no nga ki ong niok snow gibri ki khot me ba medeu we ni prophet medeu Yohanes Pembaptis u boleh mi pat medei u Jeremiah medeu we ni ki prophet Jisu kli ki ong pipat ong kum no nga u Petrus ong ngi ngai ba medeu Chris u kon jo boleh bem bat mars nep gum ta Bible gong Jisu yo tho u ong bangade ban le Jerusalem bat ba on penyap inga ha Jerusalem Petrus ukhang yu Jisu bomde ban le Jerusalem namar udang dep ong mentan memede Chris bat ngi gi jiu ngi bo Chris umde ban yap kum no me ong ban men le Jerusalem ban yap te Jisu ong yu khelej me sedin janga me soitan namar me so thau sepang ke u e Chris me nga so tho me de jiu bat u jiu u ngi bo Chris umde ban yap nga so tho ya ga theology jong me re ga mem so tho pat ya theology jong play ke theology jong play ge de gni bo Chris umde ban yap baru dia ban mifat. Ke theology jong me kat kum naga kot niam jong ngi ki jiu kun thup yang ana mar ngar do jiu. So ka ong bang ukris de ban yap. To. Ke jikli jong ai phi shwa ya chikamat. Ki jiu ki ngai ne em hau Chris. Ki jiu ki ngai ne em hau Chris. Ki ngai yes. Tambah kinget yu Chris ubom yap kinget yu Chris ubayai sa sejunom tore kamten purei kiju ki ong ngiot sku na kot niam jungi bo Chris udai ban yai sa junom kuno me nginak om me do Chris me kren pang gajing yap we pa new Chris mo we pa nu kono blai to kiju kinget hau Chris ubom yap kajinget hau Chris ubom yap bat ubom mi pat Kala ni em ban a jing im. Ka bom la ban ai jing im. Ngini pai mata si nong rom long bespo thot no kong ba ar. Ke si nong rom ko nong bespo. Kani de jing dua jung apostol Paul. Kani de kubor jong ke jing peteng jung a di sai ke bang khran ha to ko por. Sefang de sngi ke jing wan ke try ke sngi jing wan Chris le sngi ke jing wan ke himau ble. Te ngidang peteng e di sa. Kalau nong ba supol ke city sinong rom ke khot ke benukong upol ong kumni ngan puli menga ko prabange ke jing angnut bat ke jing dua jenga hau blei na benta ki Israel kalong ba on pen im yeki kalong ba on pen im yeki to ngan kali biang jawab ya nga ki jiu ki ngain em hau Chris ki ngai ki yo ji penim em da ka ba ki ngai yo Chris to la da pi ong hoot
Te yukrum te dua jam ni dua pol. Ke jing dua junga ya ki Jew ya ki Israel ke long ba ublei un pen imeki. Han lor ba ki nget ba ke han lor ba ki nget hong Chris. Tamba upol dua ong nga dua ba kin yo jing penim. Kabut da pendi ba ban chu nget hong Chris. Yo jing penim. Dan kamban nget hong Chris ba ya bar bumi pat kata ga wan ra jing penim. Amen. Ngim yo jing penim na gi ba chu nget hong Chris. Ni don kamban nget ho Kristo ba yap bar wi pat ngani topi u Kristo jonga u Jisu jonga Nazareth u ne nanong biang u Jisu jonga Nazareth de Kristo namaru yap snap Kristo kebut u bondon ke jingla ban yap u tado Kristo u bawan nga lanjo debit u ba shoga ke ket debit ba u ban sin shara ke ket u debit si junom ke taga dai ke title Kristo Uni pada Jisu na Nazareth, ya uba ki kot bero ukris, kia bodi u life nem kado yap. Ba namaru yap kimut ba umne ukris. Namar ba ki jiu ki nget ba ukris umne ban yap. Te une Jisu na Nazareth yap na kata da umla ban ukris. Segi pai no ki lek tong do kabyang so jise. Haraga kubor ga bakmen ngade gani. Une ujo u Jisu na Nazareth u yap. Umi pat hadin lasngi. Badu ko lalong u Chris haga jingni pat jo. So go kubor ni step ga pang u Jisu no Nazareth badu Jisu jong ka jimi pat. Okay? Ngin ya pek mata na ga Bible. Ngin pai nagas kam apostol no ba sport ko labo fra. Kebai madu mentan brother Messi mentan idang det pule jin sha kini. Kam apostol kel nong ba shipo gat khot ke bala ko fra. Tangan supuli chan rut khot la kon riu, tokong nanar pila kon riu. Khot ko le han nya ta. Khot le học ha. Amen. Kalau punya orang kekten, kabala penskem hajuria baro, bat kabala sedang na Galilea, hadin kejing baptis Yohanes, hadin kejing yelap, jong Yohanes. After the baptism which John preached, hadin jong kejing yelap, hadin jong kejing baptis, kaba Yohanes uyelap. Sebab kejing baptis Yohanes yang kibriu po kadai ke message. Manong biang, kejing baptis Yohanes yang kibriu po daga ba pengam po kadai ke kubor ke ba keren syapang ke ere ke e. Kejing pembaptis yang Lukas uang mentan uang kejing yelap Yohanes kejing baptis ke ba Yohanes yelap. Manong biang, kejing baptis ke ba Yohanes yelap. Kemudian kejing baptis kena kejing yelap. Kena ke message kena ke kubor ke bakran sepang ke ere ke. Bat yang kata kejing yelap jong una penskem Judea. Bat kalau sedang nak Galilea. Kekten ke Jisu yelap ke sedang nak Galilea. No, ke sedang nak Galilea bat ke roy keleng syapang. Kumno yelap kejing baptis. Yohanes yelap sepang kejing baptis. Kumno ublay ula pensle yo Jisu do mesim bukoj pada kebor. Now, kejing kili jenga kalong yepi ni por jiseng. Meno pensle yo Jisu. Meno pensle Jisu? Nom deh rumta. Ketu kaya de gawe ho ngesu tu. Man bodon ak po kemi jo ajisha Katule gede yo Yohanes nomor baptis hanya la ke Bible ko ong mau la pendabi udo mensim ko ne do ko kmi ju
Kajing kili jangan kalau yo Jisu menu penslek yo Jisu. Tak orang jam. Ya, semua mesti ikut menu. Yes, por baptis yo. Macam baptis yo Jisu Bible ko umi na wan mesti ko syong hakle jo mesti hagadur jong da paru. Ketua dengan kelimat ke bau Jisu yo ke jing penslek. Macam dat penslek uru mesti ko ba daga bor. Ulet syari klau. Usyak dengan usyak jingit saupos ni ba saupomit. Hadin ke togi saupos ni saupomit. Ulet bat yalap syekeleng udah penkia ya giba ban ban nuksoi. Udah penin ni giba yap ulet kambak baga kambak ke tuit kum gu umah ke porjo. Hadin jong gitu ki. Hadin ma baptis yo. Selamat ngomta. Jisu nong Nazareth. Udah Jisu ubla penslek do mesti ko. Esai? Jisu no Nazareth, la balek kamba Hashwa jong gejing baptis yo. Julek kamba menu Hashwa gejing baptis yo Jisu. Dan di gospel ang nihatay ki bomdo nga Bible jongi, kum ga gospel jong Thomas, ka ba ki scholars ki kode ka infancy gospel of Thomas, kemut ka gospel of Thomas, ka keren Jepang, ka batay Jepang ka por jong gejing long kenal Jisu. Kumno Jisu shina baga kti shina baga khando putu na ta shina ga sim bad I must say me do ga sim ga her kti jango haga gospel Thomas ga batay gum ta Jisu le kamba don le ga por ga ba si sin upan hap yo we khuna na jrong ye hap prak cepo sa prak ce khando na ta yap Jisu le kamba pen imar to khuna so ga gospel kiwai pat ki gospel ki bom dan Bible jingi ki batai je pangi kamba abu jisulet ndo khana here ngim dan here kita gi de ki sude ki ong da tiji yekte ki yes puriskam yes gire puriskam lene ke jingi tho khana ka bom da nto usket da jimut to usket hoi ustad ngi yo I wa ga por bo khat ars ne mudon hoi long kena ustad ngi so thoi kata ka gospel Lukas ka record man bodang khat ars nem usyong bat gitu ki rongba nem jong ga nem ju ye sai bat ki yo krem ki ngi so tho bo ustad ulong ustad na do bodang red ka Bible ko ong he usan po na set ka jing start mo se mo khoi bat ka bor kum ta ter tere ngim don ki wai pat ki gospel ki batai chapang ka jing im jong Jisu por Hashwa bo dap la posnem Marnet lapos nem, uyonis baptis yalap, natal baptis yo Jisu, warm sem khoi bat penslei udah gebor. But yo Jisu nong Nazareth, latip ba udai Jisu bala penslei do mesem khoi. So nengkong ngidon kamas ntu, Jisu nong Nazareth de Jisu bala penslei. Amen. Repetim nem. Haden bo Jisu umipat na kibayap. Mundai show Jisu bala penslek. Uyap ada pernah ada kan? Bala tabiu last ni. Uto de Jisu bala penslek. Ubala Jisu ubayap de Jisu jong gejing penslek. Do mesin berko berka bon. Hadin bala mipat uklewan show mesin berko ban baptis yang ban penslek yang hadin jong gejing mipat. Bible ko ang urung syaga buram jauh. Hadin juga jing mi paru Jisu, umdai shu Jisu bela penslek, dan mesti mekoi pada gebor. Hadin bo Jisu le mi pat naga jing tep, nagi bayap. Ke Bible ko ong, udah Jisu ubela penkentiu. Ong la banga bela penkentiu. So, Jisu jong Nazareth udah dekting pereng kam siapa? Jisu na Nazareth le kodi the anointed Jesus. Jadi Jisu berpenslek. Jesus the anointed. Hadin jong ke jimipat umdeshu Jesus the anointed udah Jesus resurrected. Lene Jesus exalted. Jisu berpen kentiu. So, ni pa imenta naga city sinong Filipi kalnong kebalai.
Si Paul Timothy, Timothy dah. Oh sorry, mendai Timothy ngau Filipi dah. Si Filipi gedong balai. Mendai gedong balai. Berkelai Isya nombor R. Nombor R tu. Nombor R, kot benriu, ujisu bolong ke dur jong ublay. Handrai syom nyau ya de ubolong marangkat baru blay. Udah pensuda ya de ushim ya ke dur merau. Bat habala syam yu ujin seriem kum gibreu. Udah penrit ya de. Udah penrit ya de. Bat ula kelalong ubakok ngu. Haduk ke jinyap ke ding penakai. Now, ujisu jong ke Nazareth. Udah Jisu ubala pensle. Udah Jisu the anointed. Ta. Mar sendep, but udah Jisu the anointed ubala lek ke ding penau ubala penrit de ubala yap. Mar sendep nang ta Bible ko ong thot bakandai. Namar ba ula penkentiu, sorry, namar ba ula penrit de haduk ke jinyap. Ublay ula penkentiu ya u. But ula ai uga kerteng ka bolor ki kerteng baro. Snap. Kene ke kerteng hang ni kam de ke kerteng jong Jisu bela pensle. Ke kerteng ke bo Jisu yo hakan ni ke khot. Ke de ke kerteng ke bo yo hadin je jimi pat. So Jisu no Nazareth de Jisu bela pensle. Snap lada mari wam emu mesti mo coach no Jisu yer le kamba tang wi le. Ledam day ba pensle Jisu hadin je ketuga jing baptis yu umla balik kamba ke wero. Beliau lah balik kamba namar bala pensle uru mensim koi pada gebor ulek kamba. Hadin mau yap, hadin mau mipat. Syal pensle shoy u. Bad uklam le kamba shu kumba mensyuada kumba ujule. Ke kam ju golong itu las nam golong balik kamba bai. Hadin mau mipat em ke kamba kam de shu khamat jong. Wala da kita ki don kam ha gibalang ha gajing jing ha kemet jong ngi don kam ji perkia inang duai mentan ji perkia Hebrew. Wala da kita ke de kaba don kam hare kalong secondary nga kwa pin yo I kum ka met ukres kini ki ek baro ki ba kinjado ki ba hagado kilong secondary kaba nongkong tam kada pin yo I Jisu kumbo long ha gimi pajo na gimi pajo but ni itho yo Jisu menta sho Jisu nong Galilee sho Jisu nong Nazareth ni itho yo Jisu menta kumu Jisu jong ka gimi pat hare bon ngim junang ban pia ini ke neta dang ikulmar bat ngau ngan ong ni sengap ka hadin mo Jisu mi pat ni ke bayap ho yu le kamba uya ke duriau pikir mau uya ke duriau hasla hadin mo le kamba rudang ya hasla duriau Petrus syepting yu udang mur deu ghost deu spirit mo Jisu dang haji sya de ke tolai ke met ke ba kabam don kam sho di pusle musim ko ban la ban rung sakamra daga khang jikang po hadir Jisu mi pat ki senran ki khang jikang u mi pau la mi pau blut hapdeng jengki ndai sho do musim ko kadai ga met kabala mi pat na ki bayap keto ga ga met kabala pendon burom bat ye sangat keto ga met kabala pendon burom sangat ga kerteng jong Jisu na Nazareth kam de ga kerteng kabala pendon burom Apa teh? Senap kam hikai kelak no. Senap ke kerteng Jisu no Nazareth. Kam de ke kerteng ke pendon burom. Ke kerteng ke pendon burom jong Jisu no Nazareth ke sedang na ke jimipat. Jong u. Bat uyo ye ke burom ha ke jimipat jong u. Urung sya ke burom ha ke jimipat jong u. Ngide let dia mentan sya meta sya to ngini pulih satu sebab kendai namar kita boleh ulah kenti orang apa ngak ulah kenti yu bola ah uge kerteng ke bahalor ke kerteng baro pa kene ke kerteng ke bahalor ke kerteng baro kam de ke kerteng jong Jisu ubana Nazareth ke kerteng u Jisu ubana Nazareth ke kerteng ke ba pensle do musim ko da gabor harga kerteng ke bahalor ke kerteng baro ke kerteng ke ba sedang na ke jimi pat amen ke ba sedang na ke jimi pat la pim so to gini ge ke bhaban so tho ye ke jipunim bhaban so tho jipunim na mar serap ngimot ki jiu ki yo jipunim dar automatic
Kan kum na Bible kim yo ji penim automatic ki ki don kam nge hu Jisu bela mi pat na bayap. Makiro ki don kam nge hu Kristus bayap. Baru mi pat. Lam kum ta. Kim yo ji penim. Polo nga duai gi Israel ba kim yo ji penim. Kan thup ye ginong Samaria. Ki Israel ki nong Samaria ran ki nge be gi Israel. Ki Jew ki beran se Juda hakaba ka Jusam ka don ha Juda mo so ka de nong ba jung ki Jew. Tama ke Samaria, kinong Samaria kinget bakiro kita ki kor Israel. Herengim lapat ba kidon ki gede, kejingyat yaman thama ba ki Samaria ba ki. Tip kan ma no Jisu le hagawai ka kong ka bale tong na ka pung u kendo e ka ong ai nga ha gospel yonis no basal. Yonis saul no. Ulet baru kendo ka kong ai nga ngasliang. Taga ong kuno me dai jiu me pan nanga kanong Samaria. Sa kong lakataro to ngan ai laga ai tang ba de ngimdon mokpat ban tong namar ga jiliu gene go. To Jisu ye kan ka ban pelko de khana ye khana kalong gumne. Jisu ong ngadai utau Kris. Snap ong gumno, ong gumne. Ong ni snau utar kom kran jemina snau kumba me de prophet. No tulpa. Hadin kita Jisu kran ka ba ga snau tu ba ni dam snow kumbam deru prophet ka ong to i la man ngale man na wanu te Kris ngap gade nong Samaria ka ong ni man na wanu Kris un sabatay ngi eke wat ki nong Samaria makna ki nget ho Kris lei ki nong Samaria ki kam badai maki ki bakam special ban ngi ju bat ka nega kong ga ong ni kong nega pung ga ba adu kwa temen jengi u Jacob. So kat kum ga nong Samaria gini nong Samaria ki nget bat ki dai ki bawan ga lanjung Jacob. Bat ki nget ho Kris, ke nega nong Samaria ga Kris, bat ke nong Samaria makna ki nget ho Kris. Bat ki nong Samaria ki kam ba kiro ki dai ki nong Jacob, ki dai ki Israel. So Paul duai ong ga duai nam ta ki Israel, ki jiu kan thup ki nong Samaria. Bakin blay un penim ki bakin yo penim namar kinget ho Kris kinget ho Kris tang bau kinget ho Kris bom yap kinget ho Kris bom syam mi pat kabur kum ne skap ka jim penim ka don jinga dai bat ka jim mi pat ka uno briu batai bang ka jim penim ka ba lai na ka jim mi pat ka ta dai ka jim batai ka bakla ba syukur pingat bau briu don jim bom jukut menta mata bom jukut menta ngayap na ngalai tam kwa judar blay bat ong ngim yap shu ngidon habeng junom kam dai ka jim bom jukut ka dai ka jing batai ba shu taum ka ba shu batai rumah haga jing hikai ka Bible ka jing bom jukut ke don jing dai bat ka jing mi pat jong briu ni ka yap ta dai jing bom jukut ban shu ngai kumengai ki ju nda bau Krisuan unam yap shu un penyap yo kaisar nangta udai political figure udai unong yelam udai MLA jongga Juda ora hau Jisu nong Nazareth ra lama nong Nazareth so kimut bau dei political leader kita kata ber kom khat jeng Jisu na bau Jisu wan da ko pat guru kom ke belong kongpong na guru kom berkat ki Jisu pang Kris bat uyelap kumne wong ka dei Kris ban syak sitom hadin kata andrung segeburam to ngine pait menta naga gospel Lukas to siapa ngin pait se Lukas ngin lek sega gospel Yonis sang spang mo gospel Yonis sang no bonyo Gospel Yonis ng banyaw, kan khot ba sopo, ngi pulisan khot ba afan rito. Jisu la kren daga Jislor, le no banyaw Yonis ka khot ka ba afan rito. Kren daga Jislor, ba kim nang yong hatu ki nong sanshar jang ganyam jiu, kim tip ba une de ta Kris, khot ba pai ba ni de kim tin pai ba khot afan banyaw jang kumni. Hendrai ngi tip une ubri uday nang no ngitip bau uday na Nazareth ngitip uday na Galilee hendrai ndah bau when Christ come habau Kris ndah habau Kris wan on batip nang no ulong hagas pasang ko benekong
Uji suwan sepak semenukong. Ya ke testament bertemai baru le thok ke sepak semenukong. Haga tu ke sepak sem ki jiu baru ki ngai kum ni. Uji su unwan na Bethlehem. On kai u Bethlehem, on kodi u uji su Bethlehem. Sama mo. On kodi u uji su nong Bethlehem. Sorry, u Chris ubana na Bethlehem. Henry hadin light holsnem. Yohanes baptis Yesus bar Yesus le kamba light de Yesusnem kimut bo new day ukris don bong ni de Chris don bong umbe don ki bong marum to Chris te le kat ini sang ne ye le kamba uno brio bala balik kamba gane gane lem de de ne taki don bong che to ho ka de ken ga ta tang ba pe ndere na Bethlehem do new day Nazareth ngam on patai pi menta kama ba de gane ke Galilee ke don Syah pang setei, ke Samaria ke don hang ni, ke Juda ke don setrai. Ke Juda ke don setrai, ke Galilee ke don Syah clear, nang ta hang ni pedang ke don Samaria. Yo Jisu leka ha Juda Bethlehem, ke sinong apa Bethlehem, tang ba usong sa uhe usan ha Nazareth, ha Galilee, ke Nazareth ke sinong ke don po Galilee. But yo Jisu lakot u Jisu nong Nazareth, jukot yo Jisu nong Bethlehem. Ngim juduai, haga keteng Jisu nong Bethlehem. Piyos nong dua pastor unta. Mentang yo so berdemes di duai bodli jing duai. I ong haga keteng Jisu nong Nazareth. Bere? Kos ngap. Balengi ngi ong Jisu nong Nazareth. Namar ya u le ito Jisu nong Nazareth. Lakot yo dekat testament bertemai bo de Jisu nong Nazareth. Nang tanga daw ngi dua Jisu nong Nazareth. To. Balengi dua Jisu nong Nazareth. Namaru syong sa Nazareth baru de nong Nazareth. Tang balakai upo Bethlehem ha Judea. Mudu Herod priyabi u petsa Egypt chat tre cho Egypt. Ndah bo benar bo Herod udah yap. Umut an lek pai pat sya Bethlehem ban syong biang sa biang Bethlehem. Poang ta udon we parus sensyar de kau. Herod bu ketemu Arkelos. U Joseph u Shepting na tahu her yap baik kat chopo atu la chong biang ga Nazareth. Ule syong le sa Nazareth. But ki call you Jisu nong Nazareth. To. Haga spas nem bu nongkong yo Jisu le ito bo de na Nazareth. Ka we ni ki daw boleh kim laban ngai bo Jisu de Christ ka de na mar bo de na Nazareth. Namar ka kum kot niam jong gi jiu u Christ de ban wan na Bethlehem na Judea. Pe ka kot ka ba? Ka kot ba Sao Paul sabar. Si bon de gi breu ki long ha ba gi osel gi ni ong. Ta si sha mo uni long tau prophet yo Jisu. Ki we ki ong MP uni de tau Christ. Ki we pat ki ong u Christ wan na Galilea mo. Pe Hatu Chris wan ng Galilea. Dan gibong, unne the black David piu Chris. Dan bong, MP. Ndero Chris, ndero prophet. Dan gibong, Chris tang ba yopi ke Bible ke kot niam no igi jiu ka ang go Chris wan no Galilea. Uni nong Galilea da ngitip Jisu ba i nong Galilea ngirwang ta ya me ya yero me ya pi. Pop jonga baro me ma ben simba ko de no tandap Jisu ba i nong Galilea Ngirwa Jisu bi nong Galilea. Kot besapu argong. Hatu kot niam jengi kam ong bo Chris ude ban wan naga lanyo David bat naga sinong Bethlehem ka sinong trajong David. Yo. So ka kum gi jiu ki ngai bat nda habo Chris wan ude ban wan naga lanyo David na sinong Bethlehem ka sinong trajong David. Naga tabal gong. Pat kam ba onai te yo kau Chris. Tang pat sinong onai tore. Yo la yo keluar dah dam nak gading ngai yo tau ni ne bah mato unong dah tau wan Bethlehem. Wong pem pon di forum pem status social media di forum em na tip ko sa hewan kan man dep ka da welcome baby boy nong. Pen rekan ni memu ka di forum mem go social media. Kayu Jisu memu bana memu tip. Hero le thok keleng tip mi ru won to Jisu na. Piyap be khna go dang Arsenal cepo woro apa Bethlehem. Ru jing yang bru yang dilong kemi tu foto dari ke. Peniyap Herod di kon Arsenal cepo. Kemudian hepor piyap Jisu mut la Arsenal Jisu se. Namar
Uhero angkat. Tado nu yu kloru. Ang gila asnem. Torai por kau Yesus dapat apa sing oi sem kulaiwan itu rustan dari mengi langut nang ta kiwan ra mir kiwan ra tu torai itu getu ke kalendar yo getu cina Christmas card getu getu to ginong cina getu to pure Bible ba sepel pure Bible ba cem gitu wan giru start to hadin arsnem bat cem yo lah yung torai sing oi sem kulai mana yo begitu nong tidur Christmas card le ini ta roi fa le for the kulmar ini so kiwan hapo hayeng yang Yesus okay now kat kum dah spak sama kong Yesus wan spak sama kong ki jiu ki ngai kum ne bo anda Kristus wan kan ni ka lain jong debit so hanrei kim tip plan ba hai tu to khayo yu binong hadisha habet le ni khayo Yesus tang bu shong sa hani na ta ra kim tip so okay ngilai menta siya tani gospel Lukas okay Lukas nong ba arpo sao Kehubungan ni step kedai Jepang, Yesus no Nazaret baru Yesus jeng pat. Yesus no Nazaret do Yesus lo penslet do musim koi bela gebor, Yesus jeng pat dan kam syo jeng penslet do musim koi gebor, namar ya ula kentiu sya gaburam, namar uyo e gerteng ka bahalor ge gerteng barok. Gerteng barok am de syo gerteng penslet do musim koi gebor. Gerteng barok de gerteng jeng pat. Gerteng Chris. Patrai uyo e ka jeng pat. So ngin puli nong gaba arbasal Lukas kedekot kat arbusan hadim Yesus mipat kene gede jing hadim Yesus mipat ulek uyai lenti segwe ge sinong bertengge Imeas nang tau kundo igi breu ki sendran weni sendran tem Kleopas to ki benya gong ni nang mun beto gesi gi sanar knayo yo ngirang mut udai mo ban suspa ya ge Jerusalem ki ongonza ngirang mut dai mo ke ban suspa pat kot afwe ni kermen ba demo uban sa suspa ya ke Israel. But ngalor ka taro putet, tadi kita tin putet na. Ngapa na ong ite set to tom. Ha nalor ka taro putet kene ke sni ke balai. Hadin begini ke dia. Ki penya art ki pulin sendrak jong. Tip si one point. Imur jan tu Yesus no na imur jan ban suspa Jerusalem. Peleng ciwan ni pai kat tu ne. Kat bagi dari benyau gumta, Yesus mi pau, hasurok. Ya lang maki. Ikum bo le menlek bo wan ade nang tau kham ya step nang tau. Poi haki nang tau. Yo pi ye kelam am tesnya no tene ya benyau nang pi. Tu lu tinong. Cepang tu Yesus no naset usak nar pnagi men sisni. Tu sni. To tabale jayu tu. Ha? Mentit mo. Dai tang ma me heu brio po Jerusalem bom benar sepang gini ge peleng. Mem benar ta Yesus na Nazaret ge. Ni dang mur dai mo ban suspa Jerusalem peleng gi penjang. Yesus kimi toyo. Nang ta kam temo. Sengap kum nu ujubal ki kum ni gi be thor arusan. Ulo ki gi be. Bat ki bakhya ga do no thange ge bagi noi thul pa gi kren. Hatu kam dayu Chris ban syak si Tom Shwa hadin gata unrung siga buram una sedang tino Moses bat nagi noi thul pa baru una batai siki naga jing tho naga khonyam jongki hi syapang yelede to uang gi be ki bom so tho syapang ke jing lap jong Moses syapang ke jing lap jong ka khonyam jongi ka khonyam jongi ka batai bau Chris ndah buan un syak si Tom Shwa hadin gata unrung siga buram pipat apa pule khonyam pio yu pipule khonyam ki ju ki pule khonyam jongki gi yu ki yu kumne sim yo masih merat ke senam yo masih merat plai ke senam ke duan nang tat sai ke pop jong ki cisin cisnem dorang bak lam do ke kam jong bak lam do kolong ban wan ke jaka jong ki briu jong ki pai ba ban dua ban jesai ta ke pop ke sang ke like ke let jong ikon ban riu jong ki koni sa ha bagi pule ye ke kot niam jugi ki yo I ba cisin riu ban senam kira ba ke senam ke ban nyau ngi de pun song thai ye ne ke khendo ngim de ban rep ka cisin senam ngire ban sorry sen Jerusalem ngire haksa banjang pensyong thai gini namar bleu ong pensyong thai lo khando sen chi riu nyos nampa namar kalong sabaton yo try do khando dagi lagi ot keba bul ko ong nda pi ot keba ot ko ot ya jaga bolong pedeng ya tu ke corner
ka kendong tim don kaman ban ot yu to keu bakinya wan ki beriu beduk bakinya ot na jaden jong pi ta bakinya yo ilum yelang bepli ki beduk so haba ki jiu ki pule ke kot niam ju ki yo I kumnong ade ban akaba to perdi hor kedong haba ki jiu pule kot niam ju ki yo I ba ci sin ngede ban kenya ga pop jongi penyap ulang brod lam da em da snam lam da stam kam dang jing ma bi pop lam da chau snam so ki yo I gine ge bro kim ju yo I bau Chris udah ban yap hading kita usmi pat kim ju tip pleng une umrat ka yeng na mun tau Chris uban sa yap kim ju tip pleng ba ka jing kene ga jing penyap ini ke snam pleng kran cipang ka jing ke snam jong utau ban sawan ka ba ki yo I bro ndawan mo uro un ya mesilang bat ni ndawan mo ni ya belang ni ot belang ni kenya kum ne sisin jisnam kimun kum ta jisuwan baru angkat deyu Chris pan yap syo hading kita orang seburong so kubar ni step golong ni kene kubar ko jong ni sya tenemar ngin kepor kam sya ngin konkur gang ni ngan tip kumno ke AP perkat ladang ngapule ngapen EP kidang tun sibun gis khat ki bakren sepang kene gi jing sisa ke bang keren mentasi sebab ujisu jong ke Nazareth umla pan im yano namar yelade uyap resno tenat benong tong preso ko get khot kama apostol nang baat ngano biang ujisu jong ke Nazareth umla ban im yano namar yelade ro udon kam mesin makhoj ban le kamba ban penkhia snap ki khmat jungi mata em lobi kim de shu ban le shek ege ba kabalong secondary ki khmat jungi ki de ban ngam shek ba kham jiliu kata de ke jing mi pat na ki bayap hadin ba jisu mi pat na ki bayap le shu keleng ban penkhia briu haji sha sa posni udon seminar seminar sa posni ki sendram jo ubatai yeki Jepang ukris udah ban yap ukris udah ban yap to singap ngin sepo kita herengan puri syapi yega dikot ke ba lipo nrio sorry lipo saw udah bit atau dikot ke ba lipo lai dikot lipo at jisu ublay ulo penkentiu yo jisu yo bangingi long menta ula pemi yo jisu yo bangingi long menta ken osaki namar kata ula kentiu u shega ketiga mon ublay therefore being by the right hand of God exalted Allah banga exalted yimud exalted do ulas kurina yimud exalted belapan kentiu okay meno pen kentiu jisu men berbaptis u no men bakai u hasam kulai no menopen kentiu jisu men ba ublay pemipat u nagi bayap kesha so jisu jong gimi pat de jisu bla kentiu syai pen kentiu shano la pen kentiu shega ketiga mon ublay to yo jisu no Nazareth la kor jisu bla pen sle hero jisu jong gimi pat la kor u jisu bla kentiu shega ketiga mon ukpa ngim itho sho yo jisu no Nazareth ngi itho yo jisu bla mipat ngam ongken bangin bread ye gerteng jisu na ngim deban bread ude yo tu jisu na naset de token uble polong u Chris bertra so ladangi ong jisu na naset kam lele mle ban ong jisu na naset ma ubiang itele se to na thot ke bas lipo lai namar kata uble pen geti u shegti gemon ba lo yo pedang no kpa ye kejing kula mesin bekot ye ko bolo te hapeng jingi hene gesni ye ga piyo idi khmat yo so de skor thol abu sa u debit sham kiu sebeneng reu ong utral ong utra jeng atu shong sikti mon jeng tat ndangan pelong ngong shong jeng jiyo kejat jemi thol apan reu namar ta tu aba ing sol baro kan tip da shisha ba ublei ula pelong yo ne yo jisu nang Nazareth yo ubo pilasa nar bra to usni ublei ula pelong yo utrai bar Chris. So, meno jisu yo gerteng try but Chris. Uyo ka ha ka jing mi pat na ki bayap.
Kedai jika berjong penyo pita kude gero. Kan nis ke gejing siat. Jisu yo ye ke kerteng title Christ and Lord. Hai ke jimi patjo. Hatu umde Christ and Lord. Nana said yes uday. Tangba uday in the form of promise. Uday Christ ber try ha ke dur jong ke jing kular ba un sami pat na ke bayap ba unam yap show. Sa utu Jisu na naset uyap nam uyap betul. Christ ke jimut Christ kemut ke jimbom la show an yap. Kata ada jimut Christ. So henry Jisu na naset ulane man yap ho yap. Na kata da umla ba de Christ. Nomor yap. Sa ke jimut jing jiu Christ kemut ubom don ye ke jingla ban yap. Kata ada jimut tak kata Christ. Henry Jisu na naset uyap. So ulane man Christ. Umla ba de Christ nomor yap. Henry kubar ke babah, kubar ba kemen gini. Udah jo Jisu na naset. Boleh pelong trabar Christ hari jimi pat. So ndah bumi pat ukram yap yo. Naga tanga dah ulong trabar Christ si junam. So ngidei lei ban ya penbon daga jirwa pang ke jimi pat ndere pang tu Jisu bana Nazareth. Penbon dei te walau dei makenal Jisu no Nazareth ho ni nget yo no Jisu ngayeng lengo kaburamu Jisu na Nazareth ngapela bu ikum yang ngirwa pang Jisu no Nazareth beleng ngirwa ho ke dei sha tangba pide basuto ho Jisu na Nazareth ubayap ngading pana paru mi pat ni bayap berkulanong Chris bertra ke jimi pat jo so ko kubor jangan ada step kedai pang Jisu jong ke Nazareth baru Jisu jong jimi pat Jisu jong Nazareth udah Jisu jong jimi peslet do musim bekoi hadir ke jimi pat jo syam le peslet syo do musim bekoi udah mi pat rung syo buram jo pat mentang ipule itu gi sendram ke bayap sepo Emmaus kim so thau ni ke bar wong kedai Chris pan sya sitom hadir kita unrung syaka buram jo menurung syukur buram mendere pok kasem kulai por kasem kulai mendere hadim pebaptis u hawa Jordan urung syukur buram ndah habang mipat nagi bayap amen so ndah habang ngin soto you Chris naga found naga no remem ngin kam le pha sam kan on thi mentan menta kai ka bang ngakwa ban stress gede gini pitip menu ki senran ki yo jipenim iten to em kam tam menunggu sendiri lagi jepenim. Ki bod yo try lasnem. Uya badem fna ki phaidin. Ka simpor sau totally gisni. Ban ai seminar do Jisu yaki. Bakin semua to pleng ka de yo Chris ban yap shwa. Hadin ngata sami pat. Menunggu sendiri lagi jepenim. Ki sendiri yo jepenim. Hadin bagi kawan gaji semua to understanding. Hadin bagi kawan gaji syampang hajimu jeberkat jiki pleng. Kadeyo Chris ban yap shwa hadir ngata sami pat mar senda bite na pi dap gitu so pa met yang Petrus cenang Petrus das nya to ba ya na do mentu ap khana pi uneu Jisu ba pisana khana kene kene jilap jo Petrus kene u jo Jisu ba pisana khana de to Chris la sorry ble pelong Chris bertrai kene ke kam apostol mabaat kor bela penriu kene ke jilap jo Petrus uang ila de dabi gatan elok lesa mi bod o muri tore de lan tong dok ha de snyam da wan biong so paus ni chim seminarui open shai ni Jepang u Chris plan ka de yo Chris ban yap so nang no ni kana ko niam jong hi je gi ju nga de ju de na ga sinong Galili ni de na Galili sudah ni lap plan ban ga jing tho na ga ko niam jong ni ka de yo Chris ban yap so hading ta terus ke buram hari sengap sekali ngantung keluar kele ipi. Pitip nem balai ke igi jiu ban ngej bagada yu Chris ban yap shwa hading ke tak semipat. Pitip balai ke iki ban ngej unta. Namar kamdon ke dekot haga kot nem jeng jiu ke bakren syai bagada yu Chris ban yap shwa hading ke tak semipat. Naga ta dal beli kim yero beli ngi. Ngim la ban beli ngi beli. Namar kamdon ne kot ke bongom ta. It takes spiritual eyes to see these things. Ke ngidon kam hikmat di bakan jam mesim. Kumbo Jisu yo i ga kot niam jo bodo jiu ban yo i plan ka de Chris ban yap shwa ading ta sami pat so ko kubor jong ke niam Kristan ge gini ke kubor si pang Jisu u bola mi pat na ge yap kam de ni Jisu bola pun sle do sem ko ho do to jo Jisu ni mana yo to jo Jisu tangba na ka ne ga foundation to ngin kam perkat na ge ne ga angle na ge ne ga found na ge ne ga norim
peleng bau de Jisu ubal mi pat ni bayam ngin ruai ni gesur Jisu belapan kentiu ngini yang lang ni pon ngin ruai biang sejisi ni gesur lagi hajar pateng dem kok si bat mani menunggu sendran jauh jepenim man ba kawan ke Jisu tu haki siapang peleng ukris udah bayap baru mi pat so unono spirit ubam yelap ya ke jimi pat ukris umdan spirit jong ke jimi pat but ubam dan ke spirit jimi pat umdan ya ke jing kapat umdan ke jipenim baru nengi ngiwan je kan mar ngej bo Chris ulayap baru mi pat but baru ngidon itu spirit lada ka rung ke jing champang sepi pidon yo mesim jong ke jing pemi pat yo Chris nagi bayap but ban lek sebenang kam de ke kam jongi ba brother mes ke kam jong abadong piwara rio je pi no pidon kam seminar sapo sni ngidon kam seminar sapo sni ban so kadhe Chris ban yap tor so paus ni ibatan di paus ne mahini to armado ni pensu to ki ne ke so ngimdon kam man kuslai lang yo ji penim em ka bodon kam kolong pe show Chris ba yap bor mi pai bor mi pat pe pepin yo em pe ha ga ding na bo la yap pe pepin yo em ta ude ublejing amen tangir wani so dem khosil banani wajiwan Baru kiban leno, kita kiban sage. Come on, hallelujah. Wajiwan yero yukun ro. Kerteng bah litam, kerteng bah litam, kerteng. Amen. Kerteng, kem tisha rota. Hallelujah. Ike. Baki ikhtiar kibor Baki sensyar kerteng Kem sisyar roka Sisim yang ngirwa kerteng bak hitam Kerteng bahak litam Kerteng bahak nota Ngin mani yung Jisu ni kapor ngin wai Ngin ay burom yung try Hallelujah Kike Baki ikhtiar kibor Baki sensyar kerteng Kem tidak rosak Rimpo token rai Bakun Judgment rilkin rai Bakun Melong black and tear Yay! Bagi unjuko Lada ya pila maaf Tungin ruai Ya pila Ruai jing ruai Teman syukun lang brod Amen Amen Lara pila lai lui Kerteng jauh piba Wajir waya ros yukon lambro Kerteng Kerteng Come on Ngin ala ke surban ngin mani yung Jisu pala mipat lagi bayap Woo Amen Hey Kenti siya trota Iket Bati ikhtiar kibor Bati sen siya kerteng You coi to kin rai ba aku jadban real kin rai ba aku melon black and teal ba aku shaki bom jugo phải làm cho mi đoan ba khối chi tình ba khối men ya long lên ba
bahaklitam kerteng bahaklitam kerteng. Amen. The name of the Lord Jesus Christ. Amen. Yes, Lord. Keyboard, but you send kerteng. Ken di syadro. Ngirwab yang kerteng bahaklitam kerteng bahaklitam kerteng badon bortam kerteng. Diket bat ikhtiar keyboard kendi syadron tam berkutukis ruai bakut melom belakang til bakut syaki bonjugo phải lang chong mê loạn bakut shall xem kỳ thế bakut men ya long uble bakut syaki. Amen, hallelujah. Ông Giêsu long belakang tiu. Apa yang kijat benriu. Amen. Amen. Tony por eti chumado. Tas macam. Hallelujah. Amen.